Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Aphan, Autonomous State Aputhak Karbi Anglong Pen MLA, EM, MEC, Kanchas Dekom Jakas, KRA, KL, NLF, Lapen, KSA, Tum, Kaching Waitang. Karbi Anglong Kang Pipen Dainis 39 Atwar Pita, Amen Kache Tangdun Ketan, Ave Kiruitu Asai Kedeng, Pon Ave Ajok, Kache Lengapan Kisung. Dipu Rong Tang Ben Dipu Club along and Fit Club Atum Ben Health Awareness Site Kedeng. Kardom ada berta long beneli berta thanbang thare harmony be non berta non pen arjikta. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Aphan non hedjong Karbi Anglong pen MLA EM MEC Kanchas Dekom Jakas KN NLF KSA Lapen Kara Atum Autonomous State Aputhak Kaching Waida. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Aphan, MLA Sumrong Hang, EM Amar Singh Tisu, EM Khon Singh Rongpi, MEC Lun Singh Teron, MEC Dor Singh Rong Hang, MEC Ram Singh Timung Lapen Kanchas Dekom Amaipu, Ajit Timung, Jakas Amaipu Khor Singh Teron, Atum Pen Chenglok, KL, NLF, KSA, KRA, Asongja Potum Chelang Rapet Pen, Ajak, Dinklui Pen Karbi Anglong, Lapen Dimao So Arat Akemang, Bharat, Kachari Alo, Ateng. Article 244A along Ketok Autonomous Council Praptin Pen Kepalong Ponji Aphan Arsigjit Pen Kaching Waidam Lapusan Apora Hood CM Sonowal Aphan Kepanong Hemprek Aputhak Pinpur Alo Sitame Kanchas Dekom Amaipu Ajit Timung Ari Deng Pensi Pajir Ponlo Karbi Anglong Arat Akemang Hemprek Aputhak Assam Sarkar Ahin Pen Thangnat Kakhinde Lapen Kakamke Dunji Alamave Anparta Assam Sarkar Pen Ta Unanke Central Sarkar Aphan RD Nang Pidunpo Pusi Kachingwai along CM Sonowal Ahin Pen Lamthe Chechak Dunlo Pusi Birtalong Dun Bokajan Subdivision ke Kethenai Atwar Pilo La Anchotakalyang Indian Pen Akaprek Adat Piatumta Chini Pame NH 39 Mate Non ke AH1 Pusi Amen Chethangdunlo Bons Tame Ningduk Me Alam Abang ke Lapuan Amen ke Chethangdun Pen Labangso Atwar Pi Motorway Gamlote Chini Ji Labangso Atwar Pi Tuwar Henu Tanglo Puke Labangso Atwar Anibang Kachelat ke Karbi Anglong Arat Puchot Kali Nagaland Manipur Pen Anparta Adat Kaprek Atumta Laso Atwar Pen Si Kachelat Sitame Bokajan MLA Dr. Numal Mumin Assam Assembly along NS 39 Atwar Pi Khengno Opu Alam Paklang Dunloma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kedudun MEC Lapen EM Atum Labangso Atwar Ki Messenger Phan Bor Iloma Tu Ongdung Arat Atum Ningjirenti NS 39 Atwar Khengno Opu ke Duar Bagri Nilip Sarupatar Lapen Bokajan Arat Tum Chini Pame Athe Arnibang Si Laso Atwar Si Chelengnang Bomlo Tuwar Lehengno Oputa Arnibang Ongdung Motor Jesimet Pen Truck Atum Humpho Truck Kahino Tu Tuwar Khengno Ajok Kidam Tang Arni Pen Ta KSA Pen Pregjam Asong Atum Tuwar Khengno Aputhak Chisonglu Sitame Pini Arni Anta Gok Pen Kedenga Pu Alam Abelang Puta Ongdung Aratum Chethan Tuwar Aduk Kijangplung Lapen Tuwar Khengno Ajok Ongdung Arat Kisung Chetong Dunanglo Lo Charlie Klimsuma Atum Kedam Kebang Kisung Chetong Dunang Rentilo Borbathar Police Station Angkang Patumi Therini Paisel Kep Arni Teli Hini Apor Malam Silinjan Dihinggia Bosti Along Pisoso Bhangni Atumaphan Bongkro Kipu Posi Birta Longdun Kachini Donatengke Pisoso Banghini Sabiriajo Thengka Churiba Mahut Habit Anathupen Menwen Aso Chiria Bokri Nangchon Hamaman Pisoso Banghini Atumaphan Tengkhenglong Arenke Swatuma Men Bali Saikia Arta Thomkebra Hini Lapen Priyanki Saikia Arta Nerkep Posi Bangthek Alang Litum Banghini Aprachipajok Bor Isi Nangkat Long Juilo Api Rong Anang Lesi Rong Soratum Pen Tong Sekot Pen Seka Chilang Hemponsi Selang Ponlo Laso Puthak Nonjong Siluninjan Forest Ranger Pranap Teron Pen Methang Jong Jung Pen Kisolang Damlo Lapen Duwayanata Pajir Dekanglo Non Banghini Arengke Swatum Kiso Chilang Bomlang Card News Sapheraki Ananterang Bokajan Pen Nangkilo Birta Non Malam Sa Apor Phan Dihna Pharman Birta Mo Inton Ponik Sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi Ahiring tangrak anlo Ongdunga tuma pran kedam ta du ta haipo Nonjong itong gehang bitch kimchi phansi ji tham bom lo Nang ki pray to do lo Nilita hem gimi kim bom lo
sita lahe alamen asapta nili mathate athema nili hemalong extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimpondo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mo piputat bertalong bang tulo non ke pado ponji karbianglong along tet asal lang aputak karbianglong arada tum kemang hudun nang aputak pini there ni phai cap arni card news channel along bertanang le Ahok pet teta sat lang apan karbianglong along ke sat lang ke tokadim mate examination center adi manchot ang ton ben kinang soran ke Assam government pensi chipari dengji question paper laben answer scripts correction anta Assam government pensi kilangji pusi karbianglong autonomous council yam jukot sing ingti pen pachini an parta criteria laki elementary education upon DLED diploma nangji lapen secondary education upon B.Ed donangji karbianglong autonomous council pen teta sat lang ke bipon nang kokathe lake karbianglong autonomous council pen ke thanbang atuma achiklo jonwang abainong ki PJ phan tangkawi lasi karbianglong autonomous council pen teta satlang aphan chipahin pupon hai hedat lopusi yam ingti pen pachini pontu karbianglong autonomous council pen jongsi tet chipahin pupon ji polote state government pen ke bainong mate salary ke nang pilun thekthi polam pen si karbianglong autonomous council pen teta satlang aphan chipahin pupon hai he nang kokloputa yam ingti pen ningje thu Fit Club atumpen pini there ni phai cap arni ada papor pen okpran chepa mesen nang jipura difu Fit Club atumpen chepatir pi ponsi rong thang pen difu club an armu chejeng asai kedeng pado Adabapor armu chejeng along karbianglong deputy commissioner Mridul Kumar Mahanta da chetongdon se RDP don ningkarong lapen methang okpran kosonsi kachepa pen keso pen ke jok thekji ma palam RDP don si ingsam jin pen puaputhak difu club along rana tumpen chethanchimum pado আনহেল্ডি গৈ আছে কেনেকৈ হেল্ডি থাকিব পাৰি কেনেকৈ ভালকৈ থাকিব পাৰি আৰু ভাল নিউট্ৰিচনৰ লগত জড়িত হয় 80% এণ্ড 20% ফৰ্মুলা আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ 80% নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড 20% এক্সাৰচাইজ আমাক জৰুৰী হয় তেতিয়া 100% মাইণ্ডছেট হয় বেচিকেলি আমি সেইটোৰ ওপৰতে আজি ডিফুড এৱাৰনেছ এটা লৈছোঁ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা আপুনি এৱাৰনেছ ৰিলি এটা কৰিছোঁ তাত আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আহিছিলে এতিয়া আমি যিখিনি ইয়াত লোকেল মানুহ আছে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে কেনেকৈ হেল্থ ভাল কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি এখন চেমিনাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু মানুহখিনি ভাল ৰেছপন্স দিছে আমাৰ বেছিক মটো হ'ল মেক দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্ডিয়াৰ এণ্ড ৱেলডিয়াৰ আমি এইটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ মেক দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্ডিয়াৰ এণ্ড ৱেলডিয়াৰ হেল্ডি থাকিব লাগে আৰু হেপী থাকিব লাগে মানুহ হেল্ডিয়াৰ এণ্ড হেপিয়াৰ হেপী থাকিব লাগে আৰু হেল্ডি থাকিব লাগে সেইটো আমাৰ বেছিক মটো Ada berita bang gelapan si kang ton pon iklo lang ibum thakat news jina dome thame kurbang tu